Pastor Steve Osaze Edigin. Make it hard, boy. Emani buya te wogo me fone. Emani buya te wogo me fone. Jesu umayo boje minori abagbon. Wese baba nuna jemeri. Emani buya te wogo me fone. Emani buya te wogo me fone. Jesu umayo boje minori abagbon. Wese baba nuna jemeri. Emani buya te wogo me fone. Emani buya te wogo me fone. Jesu umayo boje minori abagbon. Wese baba nuna jemeri. No me va ogado manegime. Ogi we ukwe di bana. Ogado gade lingara galubofo. Wese baba nuna jemeri. Emani buya te wogo me fone. Emani buya te wogo me fone. Jesu umayo boje minori abagbon. Wese baba nuna jemeri. Emani buya te wogo me fone. Emani buya te wogo me fone. Jesu umayo boje minori abagbon. Wese baba nuna jemeri. Igajere egeso no gbera. Ugbebi medi rugbe dame. Emaiso na tiga ogo gimefone. Uwese baba nuna jemeri. Igajere egeso no gbera. Ugbebi medi rugbe dame. Emaiso na tiga ogo gimefone. Uwese baba nuna jemeri. Ibe no wine highway. Bunye gade eman na boku ihe no kwa ya hu e baba we gasi we mu yoto. Matthew 11:28. Thank you Lord Jesus. Owo eni mene osi eni mena be kamuwe no webwe baba gade kuwu popo no we lagbera osanera gasi we mu yoto osapologbe o osena ga iten